өзүнө гана таандык маданияты, каада салты, үрп-адаты болот эмеспи? Ошол сыңары кыргыз эли да алмоздактан бери келе жаткан өзүнө гана тиешелүү маданиятын жоготпой, биздин күндөргө чейин сактап, өөрчүтүп, заман талабына ылайык жаңылап келе жатышат. Кыргыз эли муундан муунга адабиятын жоготпой, маданиятын сактап, бүгүнкү күндө маданиятта кыргыз маданиятынын абройлуу орду бар экенин эч ким тана албайт. Шаарда өткөрүлгөн баардык мамлекеттик, массалык маданий иш-чараларды өткөрүүгө катышып, элдин руханий дүйнөсүн байытууда негизги орунду ээлешет. Алардын ичинен Нарын шаардык маданият бөлүмүнө кеңирээк токтолсок. Нарын шаардык маданият бөлүмү Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданият жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу жана маданият мекемелеринин ишин координациялоочу аймактык органы болуп саналат. Нарын шаардык маданият үйү Кыргыз СССРинин министрлер советинин төрагасы Исхак Разаков кол койгон токтомдун негизинде 1949 жылы 14 майында уюшулган. Кыргыз эл артисти, эмгек сиңирген артист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер деген наамдарга татыктуу инсандар чыккан. Алсак улуу обончу жана композитор Жумамүдүн Шералиев, белгилүү обончу Султан Мамбетбаев, Камчыбек Жусупов, Калыгул Самаков, Тавылды Актанов, Бурул Абылгазиева, Алтымыш Кадыров, Курмангазы Азыкбаев, Шамшыбек Өтөбаев өңдүү таланттуулар маданиятка татыктуу эмгектенип келишкен. 1972 жылы Гүлдесте тобу уюшулуп, 1974 жылы Нарын шаардык маданият үйүнүн базасына киришкен. Нарын шаардык бөлүмүндө алгачкы директорлор болуп Сталбек Абдыраев, Ажыбек Калматов, Гүлжамал Элебесова, Бурул Жумагуловалар болуп, андан кийинки жылдары Гүлкайыр Касымбекова, Өскөналы Бабаев, Гүлзат Токтогонова, Адисбек Бейшенбаев, Алмаз Дардаилов, Нурзат Эсенканова жетекчи болуп иштешкен. Азыркы тапта Динара Жунусова жетектөөдө. Учурда шаардык маданият бөлүмүнүн 13 штатында жетекчиликти, бухгалтерияны жана техперсоналды кошкондо 13 кызматкер эмгектенип, анын ичинен 9 кызматкер жогорку билимдүү жана 3 маданияттын мыкты кызматкерлери эмгектенип жатышат.
Саламдашуу салт экен кыргыз элде. Саламдашып алалычы а дегенде. Саламдашап сиз менен жүз көрүшүп, маданияттын жааты келди бүгүн кечте. Кагылайын жарыкты кагылайын, карааныңга кагылып кагыламын. Кебезөгү салам дешет элибизде. Салам айтып, саламдашат кыз уулдарын. Турмуштун толкун кечебиз. Сиздерге биз айтып бизди беребиз. Маданияттан айткан бири саламды уул кыздардан айтып сиздерге биз беребиз. Кан жанды алганындай бүтүн торуп, калган сыйым касиети күч ырдан оруп. Салам айтам Роза гүлдүн жыты болуп, салам айтам кыргызымдын ак мөр кызы болуп. Акылыбыз жалпы көңүл бурганга, ак ниеттен колубузду сунганга, ар тараптан маданиятты гүлдөтчү, арабызда азаматтар турганда. Сары жөнчү нарктуу нарынын, жалын чачат жанга жарыгын. Сабактын улап салам менен сөз баштайын. Амансызбы, жашы кары, эже кайым. Маданият маңызы терең келет, ар намысты бийик тутуп анда демек. Үлгү болуп кийинки урпактарга урмат сыйды сактайлы жашаш керек. Емиресин жашымыздан юрдамалы, элбирбизин белип турган учурда маданиятка бирге көңүл буралы. Шум кардай шукшурулуп, жигиттер айтат саламды. Ак куудай кулпурушуп, кыздарым айтат саламды. Анда эмесе туугандар маданиятты колдогон концертибизди баштайлы.
Калын журттун урматына бөлөнгөн. Мына бүгүн залкарларга жанашып, ыр булагы оргуп чыксын тереңден. Жүрөк толкойт кубанып, таланттардын ука менен уганып, мурас кылып сактап келген өнөрлөр мындан ары турса экен дейт уланып. Ардактуу кыргыз барсыңбы, ак бала ырда балкыңды, амандашып баштадык, аттабай ата салтыңды. Ул кызың ырдап төгүлөт, ай күнгө теңеп баркыңды. Сарылжан көрөт өзүнө, залдагы турган жалпыңды. Алакан чаап сүрөйлү, анда актайра болчу тамчыңды. Анда бизи ыр куржунун ачалы Кадыралы Артыков, сүйгө Тазим, аткаруучу Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Асанов Рахат. Ал эми коштоп берген Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын Калыгул Самаков атындагы оркестры, көркөм жетекчиси Нурбек Асанбеков. Балгындаган көздөрүңдөн неге шола чачырай? Кызганыкта элимдериң сезимиңди жашырай. Кызып алба элим алдың кыялыңды түшүмдү. Өшөр болуп кусалыкта жууп өтчүй sunayın bir özüge mahabatın tartular. Şarkıyt gülü sen istezen şarkarabın müne jayına. Şalın bolum jana jürek mahabattan ödüdü. Azgırasın şan dünümdü akayınday bürüm ayla. Yaşım yazım kış kaylana bir oksuyum kıyarı var. Çok adımday yaşlarında sargay kaçı yürüdüm. Gözlerimi sürüp onu ben istedim baylanıp. Görüp duran canım senden kaydalanma soğudu. Hoştop gelim seni canda ömür boyuna aylanıp. Gönlümde düğmesin bana şaşıp kuru çocuğum. Yüzün barada tünder sulu dinüsüm acayip. Ömrümdü bütün boyunu sunam saraylarına. Yüzün barada tünder sulu dinüsüm acayip. Ömrümdü bütün boyunu sunam saraylarına. Sunam saraylarına. Қалыбек Тақаев, Сағалайым сенде. Атқаруучу Рыспай Абдыкадыров фондунун көш белгисинин ээси, Нарын облусунун ардактуу айымы, Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Рыскүл Чичейбаева. Sen gülsün minga gülsün de, gül kündö derge jürsün de.
Нурманиев, Таңсыры, атқарушы Нарын шаһардық Маданият бөлім клуб басшысы, Маданияттың мықты қызматкері Тоқтосынұлы Саламат. Görüşkönde gözlerinden çağrılan Nurlarından kurgan gayran köpürüp Bekemine günüm sanat canılan Ötümü yok olgunuma öpünüm Kimgi barıp güyütündü, kimgi barıp Şığıça tabışmak tutan sırıp Kandap gittin tanı salgın ülkünü Taba albayım gayrılığanda ayçını Artık beken başka jeridin görkümü Arbalısang da bir gelerisin Alatonu görgönü Seriden cürsökende baman soğuk Ötünörüm bökürüdüm ilistip Çalın bülkün canırığım carar doğ Çalın bülkün üşmürüm canırığı carar doğ Calın bir konuşmürüm canırı carar Ay, oy Calın bir konuşmürüm Calın bir konuşmürüm canırı carar Sağınganda Sarıgayganda bir gelerisin Avat onu görgönü Күмәндік алығы, сүйі байсы. Атқарушы Маданияттың мықты қызматкері, білім берінің отличники, Нарын шаһардық Маданият бөлімінің қызматкері Назгүл Эсенқулова. Çulgaratı kaliklerim tanıttım
жақын барған менен дәл сенден алысмын. Uzun түнді сен жөніңді ұчу ой жорып, убайын жеп уғайын деп жолын күтіп сарықтым. Uzun түнді сен жөніңді ұчу ой жорып, убайын жеп уғайын деп жолын күтіп сарықтым. Ай салса айлап жылдап сеніп қанша жабықтым. Ал мендегі сенсіз өткен бір өзімі тарықтым. Ал тарықта арзығаным мажнун болсоң сен егер, а мен саған естен ғана сүйген лайлы қарықтым. Ал тарықта арзығаным мажнун болсоң сен егер, а мен саған естен ғана сүйген лайлы қарықтым. Жоқ қайда барам сырын білбейм қайықтым. Картасы же компасы жоқ дайным таппайм бағыттым. Қарайлаппай қайсалаппай айтшы алтын қазығым. Қай тарапқа қай сазапқа қаптап селдей ағыздым. Қарайлатпай, қайсалатпай, айтшы алтын қазығым. Қай тарапқа, қай сазапқа қаптап селдей ағыздым. Seni qarab, seni samab, nurun tozub jarықтым. Senden başqa, sende asıl, көрмей көзім қарықтым. Sen unutқан махаббаттың ақ сүйенін дақтынан. Sen деп қана, sen бар күшім, sen деп келе тайықтым. Себебі мен sen деп жүрім, sen деп сүйім жаш ұлым. Seni сүйім, сүйім сені, сүйгендігім анықшым. Seni сүйім, сүйім сені, сүйгендігім анықшым. Бабарақшан Тұрғынбаев, туылған жер, атқарушы Нарыншаһардық маданият бөлімінің қызметкері Имашев Амантур. Туған жерім асыл турағын, сезімінде өшпес шырағын. Сен дүния болсың сен егер, ата болып саға тұрайын. Керемет күйлер қойылып, құлағымда тұрады
kerim sende turbaydı. Haydi gündüz olsun. İşte gelse gülgün camalın, yüz görüşüp seni git kalamın. Sen bozo bitmez şundastan. Vardır onun bir siyahlı. Yerine tügüler koydu. Kulağımda tura tuğdu. Tuğan terin sende turbaydı. Haydi git olsun. Yolun salınım kalacağım bütün. Hayır tarihimin bir kıyamdım. Gittik olsun sansız bıraktı. Biz kakırlar birisi yandı. Yerime tügüler koydu. Kulağımda tura durdu. Tuğlan yerim sende turbaydı. Haydi gündüz olsun. Yerime tügüler koydu. Kulağımda tura durdu. Tuğlan yerim sende turbaydı. Haydi gündüz olsun. Haydi gündüz olsun. Çok rahmat. Hoşla birge Kalımız Sanat Vakıfları Orkestrına razı diyeceğiz. Kol çağırın. Кокетки, конфетки, ай санат, бийчилер тобу. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in and sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do want to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky.
Kurbanazı Azıkbayev ağayımız. Anlayısının kelimetlerini tartıla berdi. Ağayımızga kıra turup izleriz. Çuğgen деген sözüm ne деп келгендер түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок манас илиминде оркестрде чугенди. Мындан ары билип жүрөлү. Чугендин бир тууганы жетиген, жетигендин бир тууганын 9 ген. Ар бирөөнүн санжырасы бар. Ошон үчүн силерге ушул аспап менен силер жакшы көргөн музыканы ойноп берейин. Телефоңор болсо Курмангазы Азыкбаев деп менин тиктогума түшсөңөр барыңар. Ана мен силерге жакшы музыканы арнап турам ошол жакта. Кеттик. Қолдап тұрыңыз. Şaşpayın deге şaşpayın, көркөмдүү ойдон аштайын, атагы журтка туралган ошол Ашкемдин оону менен баштайын деп Ашыралы атабыздын сагынганда аттуу керемет чыгармасын уктуңуздар. Эми агайдан дагы бир өнөрүн сураналы.
Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев агайыбыз болду. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Kılıç ağlar olsun, yolda kralı. Счастье дано, повстречать или беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Называется жизнь. Kılıç ağlar olsun. Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев.
Обончу композитор Нарын облусунун ардактуу атоолу эл аралык Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун вице-президенти Темиркул Ниязов агайыбыз жетектеген республикалык шайыр апалар теледолбоорунун жеңүүчүлөрү болгон шайыр апаларды орун алдыңыздарга чакырып алалы, кол чабыңыздар. Биз бактылуу апаларыбыз. Сөзү ону Темиркул Ниязовдуку. Çok rahmat. Töbülük değişti jorundan, töröldüm izlep senin koyunundan, жыргалы жетпейт экен болду үйдөн жыттайын кел жапаке моюнуңдан деген. Ансандай шайыр апаларыбызга дагы бир жолу түркүрөтө болчакбыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Түгөлбай Казаков, Ак бантик, аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери, Нары шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Жакыпов Чолпонбек, аккордеондо Улан Асылбекович.
oldum. Çaçımda pandik çoktu. Boycuk tadına tuz oldum. Çaçımda pandik çoktu. Nurlu yüzün ayday yarım. Almanısın kanday yandım. Çınarım ay. Öldürürsün derdim. Oğlan ay. Öldürürsün derdim. Oğlan Nesline olsun can korudum. Nesline yeriksizden aldırdım. Elbisiz bağladık çağımdı. Ay sen aycılığı aldırdım. Elbisiz bağladık çağımdı. Ay sen aycılığı aldırdım. Nurlu yüzün ayday yardım. Parmağısın kanday yandım. Çınarım ay. Öldürürsün derken. Oğlan ay. Öldürürsün derken. Oğlan Nurlu yüzün ayday yardım. Harmanısın kanday yandım. Çınarım ay. Öldürürsün derken. Oğlan ay. Öldürürsün derken. Oğlan Öldürürsün derken. Bir gün gana аткаруучу Нары шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Айгүл Асанкадыр кызы.
неберем аткаруучу Асыл Мураталиева. Çok rahmet. Kol çalar olsun. Sarı sana jigim
Özgür'ün Çiçeğbay'ı. Азиялык эл аралык конкурстун жеңүүчүсү Астана Алмата 2018-2020 жаш кербез сынагынын катышуучусу Калыгул кызы Алия карындашыбызды сахнага чакырабыз. Çok rahmat, kardeşler, bolca olsun. Андрей Макаревич, костер. Аткаруучу Тусунбеков Чолпонбек. Суд отболит и мудрый говорит, каждый косой когда-то догорит. Ветер задул, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, раз ночь ушла, то жгут едва и берегу силы дрова, зря не шумят и не портят треск. Но иногда найдется друг чудак, этот чудак, что сделает не так. Его костер зовется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погаснет сквозь меня, еще не заря. Судьба хранит меня. Тот был умней, тот свой огонь
теплых дней. А ты как спешишь, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплее. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жарь огня. Судьба хранит меня. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жарь огня. Судьба хранит меня. Шолпанбек Жүзбеков, Чоң рахмат. Түгелбай Қазақов, сүйі жасы, атқарушы Нарын шаһарлық маданият бөлімінің қызматкері Қайрат Бекова, Мерем қызыңыздарды қол жауларыменен тозғаныздар. Себеленіп ойлардың жұмшақ жандыры, салқын тартып қараның менден ұзады. Кет балысқа кетпеменен жаштығым, тұмшық турба ағызып шарыңыз анын. Жылт еткен жылдыздың үзігінді, сен қайда кеткенсің асыл кечіп, жүректі толықшып сүйі жазын. Ай, сен қашан келесің асыл кечіп. Тереңдерден балбалап сезім бермеді, қиын ойлар шыбырын сенден жашыра. Күн көп туған біздегі жашыл өміргі, аппақ жандай тілектер жақпасыға. Жылт еткен жылдыздың өзігін
Мээрим Кайратбекова болду. Ыр менен кошо төрөлгөн, ырыска журтум бөлөнгөн, ыр дегенде көнгөн, ырды жандай көргөн, уюткулу кыргыз эли ыр менен күн батырып, ыр менен таң атат эмеспи? Анысыңары бүгүнкү ыр күйгө болгон кечебизге акырындык менен соңуна чыгып келе жатат. Ömürgü adam bir gelin, ömürgü adam bir belek, ömürdün tattуу күндөрүн өткөрсөк экен bir gelip. Демекчи, бүгүнкү кечти биз менен чогуу өткөргөнүңүздөргө жана өнөрүм өргө, талантым элге аталышындагы Нарын шаардык маданият бөлүмү тарабынан уюштурулган марафон концертибизге келип, салым кошконуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эбесе азыр бүгүнкү кечеге өнөрлөрүн тартуулаган жана ушул иш-чарага зор салымын кошкон жалпы жааматыбыз менен тааныштырып өтөлү. Бөлүм башчы Жунусова Динара жаңы бакыт изденүүдө бир гана. Тумпар туяк мөрү үчүн таңашат, кыйын жигит клуб башчы саламат. Эсеп кысап бүләнда же колунда, эшик аптак ак кызматтуу жолунда. Кол жаалар болсун, колдоп туралы. Наригиз айым кадр жагын жетектейт, кириш чыгыш тапшырманы эсептейт. Наригиз айым кол жаалар болсун. Ак белектин аты айтып тургандай, ак батаны майрам күнү сунгандай. Маданият масса жагын айгүлү жетактаган, өнөрлөрдү көңүлүндө жаттаган айгүлү айымгадай кол жаалар болсун. Ор өнөрү агайымдын колунда, ак сакалы маданият тобунда. Музыканы гитарада коштогон Чолпонбек агай культурнага окшогон. Кийимдердин нухурасын саймалап, Нурзат айым менет менен кайтарат. Нурзат эжекебизге кол жаалар болсун. Режиссер Рыскүл биздин эжебиз сахнада жөндөм күчү теңегиз. Рыскүл айымга кол жаалар болсун. Аккордеон ойнойт Назгүл эжекем, жаштып жүрсөк кудагыйдай энекен. Назгүл эжекебизге кол жаалар болсун. Амантурда өнөр талант башынан тамадалык кылып келет жашынан. Амантур агабызга кол жаалар болсун. Чарпа жагын ташпы эжем көтөрөт, ыйман жагын жүрөгүнө чөгөрөт. Ташпы эжекебизге кол жаалар болсун. Мөрдөй сулуу көрүнгөн, мээримден өнөр төгүлгөн, мээримге дагы кол жаалар болсун. Мусакем сымал шаңшыган, рахатта талант ташыган. Бүгүнкү кечти биз менен чогуу өткөргөнүңүздөргө баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жакшы күндөрдө жолугушканча сак саламатта болуңуздар.